Centru ćirilice. Sinoć smo bili također ovdje. Imali smo jednu lepu besedu, govore naš drugi prijatelj Lazarević, Dejan. I kao i sinoć, ja vidim da smo se skupili solidni broj za naše prilike, zato što smo mi još uvijek mladi centar i neki ljudi znaju za nas, vi uglavnom svi ovdje koji jeste, a oni koji nas ne znaju saznaće, tako. Večeras su naši gosti ovdje profesor dr. Ražderski Dušan iz Novog Sada, koji živi i radi u Poljskoj, i profesor dr. Miša Milanović. Nisam doktor, sam profesor Milanović, izvinite profesore, profesor Milanović koji je također naš veliki prijatelj. A da pozdravim ovdje, pored vas svih gostiju koje znam i sa kojima se viđamo često, pozdravimo našeg druga prijatelja ćirilice Branka Stankovića, novinara RTS-a, koji je sticajem okolnosti, nekako se to potrefilo. Ja sam sa Dušanom Ražderskim stupio u kontakt zahvaljujući Srbinu Info, gdje sam pročitao o Kašubima i onda sam pronašao profesora preko interneta, ovaj internet koji za neki kažu da je zlo, za neki kažu da je dobro, uglavnom profesora i našu ćirilicu je spojio internet. Tako da smo nekako razgovarali i o Branku, pa smo se eto našli sad svi ovdje na jednom zadatku, a to je da pričamo malo o Kašubima, našem plemenu na severu Poljske, koji su naša braća. Ko su Kašubi, kojim jezikom govore, koliko je slično našem jeziku i ko beži od zeca, ispričat će nam profesor Ražderski i pridružit ćemo se u besedi i profesor Milanović. Ja ću na početku samo da dam nekoliko odrednica, u stvari da uđemo u temu, kako se kaže. Naime, inače o Srbima koji su nastanjivali i dan danas nastanjuju prostore severa, odnosno nekadašnje Pomorja, odnosno Pomeranije, kako se to danas zove u Nemačkoj, zna se u svetu dosta. Nažalost, kod nas u Srbiji mi o takozvanim Srbima severne i centralne Evrope, dakle Srbima koji su nastanjivali predele današnje Slovačke, Češke, Poljske i Nemačke, znamo jako malo, najviše o lužičkim Srbima, ali i to je nedovoljno. Kašubi su malo pleme i interesantno je da se u izvorima prvi put, dakle u pisanim izvorima, pominju tek u 11. veku. Naime, inače prvi pomen Srba na ovim prostorima da je jedan anonimni pisac koga je poljski istoričar Jan Potocki nazvao bavarskim geografom. Bavarski geograf je izuzetno značajan za našu istoriju, obzirom da daje spisak velikog broja srpskih plemena, negdje 20-ak, i oko 40 gradova u kojima su oni živjeli. Kasnije, nakon bavarskog geografa, srpsko ime nalazimo u brojnim analima, a pogotovo nakon 12. i 13. veka, obzirom da su Nemci bili pedantan narod i manje više svaki grad je pisao svoju kroniku i u tim kronikama našlo se mesta i za Srbe. Nažalost, sačuvana je samo jedna celovita hronika o srpskom plemenu Miličana, hronika Miličana, odnosno Miličevića, tako možemo reći, obzirom da u originalu koji je pisan na latinskom zove se Hronikon Milicivienzis. Prema tome, Srbi su pomenuti dakle u mnogim analima, a što se tiče Kašuba,
jedan drugi veliki njemački istoričar, Albert Kranz, smatra da su oni bili deo plemena Vilka, koji je bilo najjače pleme u Pomeraniji, zauzimali dakle te prostore Poljske i današnje Njemačke, odnosno da su bili deo naroda Veneta, odnosno Venda. Tako kaže Kranz, a sa njim se slaže njemačka historiografija koja je bila pisana do 19. veka. Naime, u pisanim izvorima, pored imena Sorb, Sorben, Soraben, pominje se i ime Vend, odnosno Venet. Prema tome, kad god nađemo u izvorima gdje piše Vend, odnosno Venet, to se odnosi na Srbe. Reč Venet nema za nju prevoda u srpskom jeziku, ali preko hebrejskog nam se otkriva značenje. Veneti znači narod koji luta, skit. To je hebrejski naziv za skit. Inače znači da su se Srbi u Pomeraniji bavili pored ribolova i zemljoradnje. Najvažnija trgovačka grana bio je jantar, velika nalazišta jantara, obzirom da je on posle toga i izvožen. Inače, velika staništa Srba, dakle, nisu bila samo u Pomeraniji, nego duž plovnih tokova reka Visle, zabeleženi su između Save i Odre. Na velikih dostranstvima su živjeli. Nažalost, već od 2. veka počinju da vode ratove sa germanskim plemenima, a početak hrišćanizacije koji je krenuo sa Franačkim kraljevstvom donio im je još mnoge probleme. Naime, vođe nekih srpskih plemena primale su hrišćanstvo, posle toga su se pokušavali da pokrste druge Srbe, ovi drugi Srbi, pretežno Rugi, su se o tome opirali, bili su mnogobožci, tako da su vodili ratove između sebe, Srbi koji su primili hrišćanstvo i oni koji nisu htjeli da se odreknu svoje stare vere, a potom tu su bili i stalni sukobi sa germanskim plemenima, najviše sa Saksoncima. Posle toga došli su sukobi sa Dancima, gore Šveđarima, Vikinzima, nekada su s njima bili i u savezništvu. Značajne podatke ostavio je kralj Albert o Srbima, obzirom da su to doba bili saveznici, a i neki srpsko plemstvo zavisi od bitaka koje su vođene, spas tražilo u ondašnjoj Engleskoj. Od 9. veka kreće pad, kada su Saksonci pobedili tadašnjeg cara Miloduha, kako se zvao, a potom već, kako izveštava Saks Gramatik, čuveni švedski hroničar, zabeležen je prvi genocid nad Srbima. Naime, prije toga znalo se strana koja izgubi priznaje vladara pobjedničke strane. Ovoga puta Saksonci su bukvalno pregazili Srbe, ubijali su sve odreda, žene, decu, palili kuće i tako dalje. I to je navodno činjeno u ime vere, međutim to nije bio pravi razlog. Pravi razlog je bio zato što su jednostavno pljačka srpskih gradova i njemačke hronike su pune toga, tako da ostaje samo da se te hronike prevedu. Ja sam u svojim knjigama dosta toga preveo, barem one najkarakterističnije citate gdje se istorija prelamala. Tako, Kašubi se dakle pominju od 11. veka i oni su na jedan
začuđujući način opstali i do danas. Kolega kaže da ih ima preko 100.000 danas, Gdańsk i okolina, da čuvaju svoj jezik, svoj etnos, mada su ovi tamo u Poljskoj nemaju status narodnosti, odnosno nacije, nego etniciteta. A sad, pogotovo u Evropskoj uniji, imaju neka nova pravila, tako da želim samo da kažem da se za Kašube, da se slavistika njima malo bavila. U Hrvatskoj su se više bavili, moram da kažem, nego u Srbiji. Elem, od 90. godina kreće veće interesovanje za Kašube i s te strane oni u serbistici tek treba da zauzmu pravo mesto. Eto, toliko za mali uvod, pa ćemo posle Hvala na uvodu, ne malom, bih rekao. Ja možda da se predstavim detaljnije, ne znam da li je u tom pozivu dovoljno dobro rečeno. Zovem se Dušan Vojislav Pažđevski, od 1997. živim u Poljskoj. U Poljskoj sam ostvario svoju naučnu karijeru. Tu u prvom redu sedi kolega profesor Otašević, inače izdavač ove dve publikacije, koji je ujedno bio recenzent na mojoj takozvanoj habilitaciji, to je poljski doktor, u stvari to je naš doktorat, a poljski, taj drugi stepen na univerzitetu. Dakle, pre svega se bavim jezikom. Zaposlen sam na katedri za slavistiku, na jednoj od 8 slavistika u Poljskoj na kojima se proučava srpski jezik. To je interesantno, to podvlačim, zato što ja ne znam da li u nekoj drugoj zemlji se više proučava srpski jezik nego u Poljskoj, što nama takođe nije poznato. I u principu ništa se na tome ne radi da bi se taj status zaštitio ili recimo bar da bi se javnost o tome informisala. To je vrlo interesantno da se Poljaci interesuju za Srbe na određeni način. Često su to, nisu možda direktne studije srpskog jezika i književnosti, ali se Srbi tamo imaju značajan status. Dakle, jedna od mlađih katedri za slavistiku gde postoji, gde Srbi imaju određeni status je u Gdańsku, koji se nalazi u vojvodstvu, Poljska je podeljena na vojvodstvo, to je nešto kao okruzi naši i to vojvodstvo se zove, na različite načine bi to mogli prevesti, ali recimo može da se prevede pomorjansko vojvodstvo. Zašto je to interesantno? Zbog toga što Pomorjani ili Pomeranci su u stvari preci Kašuba i u srednjem veku uglavnom ta dva naziva su bila na smenu korišćena. Ne zna se zbog čega naziv Kašubi se koristi, to još nije nauka utvrdila i šta uopšte znači ta reč. Ali uglavnom od srednjeg veka počinje da se, kao što je recimo profesor rekao, počnu Kašubi da se pominju. Paralelno sa Pomorjanima, u Poljskoj inače postoje 3 vojvodstva koje imaju naziv Pomorje. Znači, to Pomorje ima značajan status. To je zapadno pomorsko vojvodstvo i kujavsko pomorsko vojvodstvo. Ono je nešto niže od naše Pomorje. Dakle, to je jedan ogroman region, to je cela severna Poljska. U principu, ona nije možda toliko naseljena kao južna Poljska, ali to su, pored tih nekih geografskih karakteristika, znači to je deo Poljske koji izlazi na more, znači vrlo važna strateško područje. Celo to područje su Kašubi prema
istoričaru Gerardu Labudi, koga sam ja ovde donao i planiram, nadam se da će biti izdan knjiga u Srbiji. To je inače jedan od najvećih poljskih istoričara 20. veka. Inače Kašub poreklom, to je interesantno, Kašubi imaju jako puno, da tako kažemo, doprinosa poljskoj kulturi, poljskoj politici, čak poljskoj istoriji, ali o tome se isto ne zna previše. Dakle, jedan od najvećih poljskih istoričara, Gerard Labuda, interesantno prezime ima, asocira na srpski jezik. Labuda, to je često prezime kod Kašuba, dakle, to je dosta zanimljivo. On to sve, o čemu ja sad pričam, takođe potvrđuje. I tu je jedna mapa interesantna koju sam ja pre polaska skenirao, ali iz nekih tehničkih razloga. Ja sam nisam donao taj materijal, ne znam da li se vidi, ali mogu da vam je pustim. Tu je rekonstrukcija područja u 13. veku koje su Kašubi zauzimali. Naravno, pretpostavljam da geografiju znate koliko toliko. Ovo je znači Baltičko more, tu je Ščećin. Vidite, to se ne završava, to područje se još širi dalje. A ovde je Gdanjsk. Uglavnom, ušće Visle, ušće Odre, to je neko glavno područje koje su Kašubi. Možemo mi to da dobijemo? Da, ja ću to da pustim, samo možda će mi još zatrebati u nekim stvarima. Dakle, to je područje koje nikad nije postojalo kao neka jedinica teritorijalna, kao neko, ne znam sad, kraljevstvo, kneževstvo i tako dalje. To su kneževine različite, koje su imale različit status, funkcionisali su na različit način, naravno vladari su bili različiti i imali su različitu sudbinu. Kasnije te kneževine su se, počevši od Ščećina, germanizovale, sve više vladari su germanizovali, vlast su gubili i tako dalje. I to je sad dosta komplikovano, uglavnom u ovoj knjizi se to sve objašnjava, to je neka istorija Kašuba u stvari. Ali to je to područje. Dakle, ušće Visle, ušće Odre i tu sad jug koji dopire do pokrajine Velikopoljske. Velikopoljska je značajna jer u Velikopoljskoj su se odbivala ta glavna istorija Poljske, onoga što Poljaci smatraju za svoje događaje najranije u toj savremenoj Poljskoj, znači hrišćanskoj Poljskoj. Ja sad ne govorim o ovim stvarima koje je profesor tu pomenuo, koje govore i koje obuhvataju predhrišćansko doba. Dakle, evo, to je ta mapa, mogu da je pošaljem. Molim samo da je dobijem nazad. Sve od ovoga što, jer sve je uglavnom u jednom primjeru. Dakle, u tom pomorskom ili pomorjanskom vojvodstvu postoji, naravno, Gdanjsk, koji su između ostalog i osnovali Kašubi takođe. Ali govorim o tom, naravno, novijoj istoriji. Šta je bilo u predhrišćansko doba, ja zbilja ne znam, pošto se time inače ne bavim, ja sam pre svega lingvista, ali Gdanjsk je nastao u stvari u momentu kada je osnovan manastir u današnjem delu Gdanjska koji se zove Oliva. Kada su doveli monahe kneževi kašubski. Inače, pre toga tamo može vidjeti, ima jedan grad koji se zove, sad on nije grad, danas je to selo, koji se zove Bjalograd, znači Beograd, mogu da se prevesti. I to je bila nekada predstavnica tog kneževstva, znači tog Gdanjskog. Ali kada je, naravno, manastir osnovan u Gdanjsku, onda je Gdanjsk postao značajan centar. I u tom Gdanjsku i dan danas imate u oltaru sa leve strane portrete prvih osnivača, znači prvih donatora manastira, i to su pomorski knezovi, znači kašubski knezovi, pomorjanski knezovi. I oni imaju jako čudna imena kada pogledate u odnosu na Poljake, ne znam, Sambor, Barnim, Mestvin i tako dalje. Takva imena Poljaci ne nose danas, to su imena tih
tih Pomorjana, znači vidi se neka karakteristika, vidi se nešto drugačije, nešto što ne potpada u tu masu. Dakle, u tom gradu postoji univerzitet, to je inače grad koji ima nekih možda i 500.000 stanovnika. I pored tog grada još jedan grad manji, zove se Sopot, u kome ima izvor i zato se tako i zove, zato što tamo gde Sopoće, gde su Sopoćani, tamo se obično Sopot daje se naziv Sopot. Znači, taj pojam je bio proširen i tamo. To inače, taj grad je inače jedan od najvećih poljskih turističkih centar na moru i tamo kroz taj grad leti prođu cela elita Poljske u tom njihovom tamo Keju, Korzovu, svi tamo budu. Elitno mesto. A pored toga grada je sledeći grad koji se zove Gdinja. To je grad interesantan, pošto je jedan od najmlađih gradova u Poljskoj, a velik je kao danas Novi Sad. Osnovan je 1922. godine i ima je neverovatan bum, zato što je Poljska u stvari na tom mestu gde je Gdinja i još nekih 20-30 km na sever izlazila na more u to vreme između dva rata, pa su odlučili Poljaci da tu naprave grad. Ali da sad ne dužim. To je isto dosta važan centar danas kašupski, zato što Gdinja je nastala na tom najkašupskijem terenu u to vreme između dva rata. I dalje su neki drugi gradovi. Dakle, u tom trograđu, kako ga Poljaci danas zovu, koji nastanjuje oko 1.000.000 stanovnika, je taj univerzitetski centar u kome ja radim. Tamo je katedra za slavistiku, imamo smer koji se zove slavistika i imamo smer koji se zove balkanske studije i na ta dva smera imamo određeni broj studenta. Ja tamo predajem uglavnom predmete vezane za srpski jezik. Dakle, ne bavim se uopšte u profesionalnom smislu kašubima, ali kašubima se bavim ne u pedagoškom, nego u naučnom smislu. Znači, zanimalo me to. Primetio sam da, recimo, znam da tamo postoje kašubi, ali niko ništa ne zna o kašubima. Iako je to tamo. U gradu niko ništa ne zna o kašubima. Na univerzitetu vrlo malo, ne možete da sretne. Nema kao kod nas dvojezične table, recimo. Ili knjige možete da nađete lako u knjižari i tako dalje. I onda sam odlučio da se time malo pozabavim i eto, već neko vreme sam tamo se time bavim. Mogu da kažem da ipak dosta sam duboko zašao u tu sredinu i drago mi zbog toga. Uopšte smatram da je to vrlo zanimljivo što postoji jedna oblast koja je potpuno neistražena, ne čak ni u istorijskom smislu, kako je profesor govorio, to tako, ali i u savremenom smislu. Znači, taj jezik, to je jezik u stvaranju, on faktički nije do kraja ni normiran još uvek. Još uvek postoje oblasti prema nekom standardu jezičkog planiranja koje nisu izvršene, koje nije se uradilo puno na tom planu. Ali, recimo, sami kašubi su organizovani na određeni način i oni rade koliko mogu, koliko umeju, brinu se o svom jeziku. Ta organizacija je vrlo zanimljiva, oni, recimo, njihova ta, što oni nemaju nikakvu država nije organizovala ništa kao našim manjinama, na primjer, ili kao Matica Srpska što postoji kod nas. Oni imaju jednu nevladinu organizaciju koja je inače od najvećih nevladinih organizacija u Poljskoj. Ima stotine filijala, čak i u delovima gde uopšte kašubi ne žive Poljski, a i u inostranstvu. I tamo rade tako društva kao ovo naše, i oni se bave različitim stvarima. Naravno, posle su svi ujedinjeni u tu centralu, imaju kongrese i tako dalje, i tada razmatraju pitanja vezana za kašube. Ali to je sve ovako s polja, to je, da li možete da verujete, to je potpuno nevidljivo. U poljskom društvu to je neprimetno, čak ni mediji o tome specijalno ne pišu. Povremeno samo, ja sam čak bio svedok jedne smešne situacije kada je bila promocija knjige u tom domu kašupskom, tamo ima jedan restoran i novinarka je došla slučajno iz nekog
komercijalno radio, nije to čak ni bilo neki informativni program. I daje mikrofon tom nekom koji učestvuje i kaže, recite nešto na kašupskom. Kao sad znate da životinje nekad treba nešto da pokaže, neku veštinu. Dakle, osoba koja živi tu, mislim, recite nešto na kašupskom. Dakle, takve situacije su dosta česte i Kašubi se sami tome smeju. Znači, oni žive kao nekoj senci, kao neki, u nekom paralelnom svetu. Tamo. Doći u taj svet, to je dosta bilo teško, ali posle je dosta velika satisfakcija kada upoznajete poneke segmente. Ja sam se pitao šta sad može da se uradi, kako može da se uradi. Uključio sam se u taj pokret, može da se kaže, u tu sredinu kašupsku. Član sam, recimo, Saveta za kašupski jezik, što je jedna vrlo interesantna institucija koja dosta dinamično radi, bavi se normiranjem kašupskog jezika, bavi se nekim problemima aktualnim koje se tiču kašupskog jezika. Ali sam pomislio da možda bi bilo dobro da se o Kašubima govori izvan Poljske i da onda taj eho se vrati nazad i da sami Kašubi, pošto oni imaju jedan problem da, recimo, starije generacije Kašuba ne mogu da objasne svoje deci zašto je važno učiti kašupski. Zašto je potrebno da se oni, pošto je u stvari kašupski potpuno bespotreban, ne morate uopšte komunicirati na kašupskom jeziku da biste se, nema čoveka koji ne zna poljski, nema Kašuba koji ne zna poljski. I onda je to teško objasniti. I onda sam hteo da, kada se pojave ovakve publikacije, oni onda shvate da se neko njima drugi interesuje. Znači da je to interesantno za svet, da to znači daje neki doprinos svetskoj civilizaciji, možda slovenskom svetu, da je to značajno. I onda tu, na sreću, sam upoznao mnoga dobrog kolegu profesora Taševića, koji se zainteresovao da u njegovoj izdavačkoj kući nastane kašupska biblioteka. To je interesantno, to je jedina kašupska biblioteka na svetu, u principu. Tamo postoji izdavačke kuće koje se bave Kašubima, ali tamo nemate biblioteku koja zove Kašupska biblioteka. Možda zato što je to i besmisleno. Ali, da ne pričam da u drugim zemljama ne postoji neka kašupska biblioteka. To je jedina kašupska biblioteka koja se specijalizuje za knjige koje su vezane za Kašube. I izdali smo prvu knjigu koja se, vidite, zove, sad mi kolega kaže da je to posljednji primjerak koji vidite da u stvari raspadni tiraž. Antologija kašupske narodne pripovetke i tu imate na naslovnoj strani jedan vrlo interesantan primer narodnog stvaralaštva Kašuba. Tako jedan mali oltar prenosni, drveni. I sa strane nacionalne motive koji oni tretiraju, istina, to je sa kašupskog beza, ali oni ih tretiraju kao nacionalne. Oni se ponavljaju u različitim publikacijama. Baš ovde nema, ali recimo ovde, na primjer, na ovoj knjizi, vidite, ovde, Cvetić. To je dosta diskretno. Aha, evo i ovde ima čitav niz tih cvetova. Dakle, oni bukvalno sve počinju od nova. Kolega je rekao da oni nisu u Poljskoj tretirani kao nacionalna zajednica, nisu tretirani kao nacionalna manjina, nisu čak ni kao etnička, kao što ste vi rekli, zato što oni nemaju uopšte status, da kažemo, politički, nego postoji zakon o pravima nacionalnih manjina i regionalnom jeziku. To regionalnom jeziku, to se tiče Kašuba. Znači oni imaju samo regulisan status svog jezika. Naravno, to što, ne kažem to zato da bih ja sad nešto ovde opanjkavao Poljsku, radi se o tome da sami Kašubi u principu ne žele taj status. Zato što kod njih ne postoji nešto što bi se moglo nazvati nacionalnom svešću. Postoji nešto što se često pominje i u knjigama autora kašupskih, što se zove plemenska svest. Znači svest da smo mi nešto posebno, ali ne da smo nacija,
nego da smo deo neki poseban Poljaka. Istina, jako se razlikujemo, ali to nije suprotno sa Poljacima. Znači, nije to u nekoj koliziji. I ne žele, čak i u popisima je problem, posebno su pitanja namenjena za Kašube, oni mogu da se izjasne i kao Kašubi i kao Poljaci, ili kao Kašubi, kao Poljaci koji su Kašubi, ili kao Poljaci koji govore kašubski jezik, tako dalje, ima mnogo kombinacija tih, jako je to komplikovano. I naravno rezultati su onda u prebrojavanju jako loši, jer je jako teško to kasnije sve prebrojati. Popis mora da bude dosta precizan da bi se to... Mislim, popis treba da bude precizan da bismo dobili dobre podatke, a ovde od Kašuba dobijemo neke jako podatke raspršene. Dakle, objavili smo tu antologiju Kašubske narodne pripovetke. To je isto interesantna stvar, jer u principu takva antologija nije izašla kod Kašuba. Istina, Kašubi imaju veoma emotivan odnos prema bajkama svojim. Međutim, ovo nije antologija Kašubske bajke. I izlazi mnogo knjiga, izašlo je dosta knjiga posvećeno bajkama Kašuba. Ali ovo je, ja sam hteo da ovde bude u stvari jedan, kako je to moguće, nije to idealan pregled, ali je to jedan pregled različitih vrsta stvaralaštva, proznog, kraćeg. Pa su to, nazvane to pripovetke. Osim toga, kašubske bajke nisu dobro ni proučene, znači teorijski, književno-istorijski, jako slabo su, nema puno u stvari publikacija posvećene tim bajkama, tako da oni sami kažu bajka, a u stvari to je mnogo toga, to je recimo legenda, to je basna, na primjer, i tako dalje. Tako da tu ima različitih tih primjera kašubskog narodnog stvaralaštva. Ako budete imali priliku, nađite nekde tu knjigu ili da je kopirate, vidjet ćete da je tu mitološki svet dosta bogat, da su tu stvarno... Naravno, te bajke imaju jedan oblik koji su u 19. veku dali sakupljači. Dakle, one povremeno podsjećaju na neke bajke, možda, recimo, koje su nam poznate, bajke braće Grimm i tako dalje, ali ima i nekih originalnih motiva. Naprimer, najinteresantnije su te bajke koje govore o nastanku nečega u kašubskoj zemlji. Recimo nekog grada koji se konkretno zove tako danas. Ili nekog regiona, ili objašnjenje kako je nastala kašubska zemlja, tako. Naravno, to može da korespondira sa nekim drugim objašnjenjima kako su nastale neke druge zemlje, ali to je dosta interesantno. Ima tu nekih bajki koje su vezane za narodnu etimologiju, znači objašnjenje zašto se nešto zove tako, kako se zove i tako dalje. Tu se pojavljaju određeni likovi. Imate čitav, recimo, niz bajki koje govore o boravku svetaca, Isusa Hrista i svetaca na zemlji. To je zanimljivo, to podsjeća dosta na naše bajke posvećene Svetom Savi. Znači, priča o tome kako je Sveti Sava išao zemljom i tako dalje, i razna čuda su se dešavala, naravno potpuno nevezano za istorijske događaje, nego čisto izmišljeno. Znači, i nešto već sa Kraljevićem Markom, ili tako, podsjeća na to. Dakle, i Kašubi su imali tu potrebu da tvrde da je kašubska zemlja najlepša na svetu i da Isus Hrist dolazi kod njih. Imaju interesantnu bajku posvećenu Jevreju večitom lutalici, to je zanimljiv motiv, koji je uglavnom u svetskoj literaturi prikazan antisemitski. Znači, uglavnom, Jevrejin večiti lutalica luta zato što je Jevrej. Znači, sami Jevreji su krivi što su Jevreji i onda ne mogu biti nagrađeni time što će otići u raj. A ovde nije to je interesantno, to nije antisemitski motiv. Nego je Jevrejin sam odlučio, u stvari on je uz pomoć Hrista, kome je pomogao kada je došao kod njega, dobio je predmete magične i uz pomoć tih predmeta, kada je se đavo pojavio da ga odvede u pakao, je uspeo da ga izbrišu sa spiska kandidata za pakao i zbog toga nije mogao da ode ni u pakao ni u raj, pošto raj nije hteo jer od Boga nije
molio to, nego te predmete, nije molio grad. I jednostavno je ostao na zemlji da luta večetu. To je zanimljiv motiv koji se razlikuje. Čini mi se, pošto ja nisam inače istoričar književnosti, ali mislim da je to zanimljivo za neke istoričare književnosti, da prouče taj, recimo, motiv. Zato što, eto, kod Kašuba ne postoji taj neki antisemitski, jako pripada jednom svetu gde okolina je dosta antisemitski orijentisan.